ya peuple ntsana beto pampanga luzulu beto zibilani penza na ntsangu ya province ya Lola bakuna za batiba vandaka apene penza kama sambana makumi nsamboni na nsamboni na bakaka 70% na examen d'etat basalaka kumeka maton tintani ya manaka ya bourse excellence ya fondation Denise Nyakero bayina ki baka penza kinunga bakibaka bourse na beto ke na province ya Lola beto tamave beto landa penza inda bantsangu na mpanga beto Karine Mbudi. Bana kalasi nkama sambanu makumi sambwadi na sambwadi basalaka lumekano ya bourse excellence Luala babora na amphithéâtre ya Kabila Tshisekedi na université ya Kolwezi na kizunga Luala ba Denise Nyakero Tshisekedi pesa kanzila ya lumekano andi vandaka na gouverneur ya Luala ba Fifi Masuka Saini Sambu na kusamisa bana ya kalasi ba ukele bana yina penza nungaka lumekano ya examen d'etat 2023-2024 mingi penza bayina bakaka kuluta na zulu ya 70%. Mama ya ntete Denise Nyakero Tshisekedi zabisaka bau na kubipesa penza sambu na kununga mpamba ve ya upenza tanata bau na nzila ya kukwenda penza na kubaka malongi ya zulu na bakalasi ya zulu na République démocratique ya Congo pe na inza nyonso penza ekele na sadisu ya fondation Denise Nyakero Tshisekedi bamevukana na gouvernement Masuka. Avec mes vutuka awa na mbanza Kinshasa avec me kwenda mingi penza na quartier de Bonhomme mingi penza na saut de mouton kifulu penza ya mebeba kina kusabisa penza bambutia to kaka na matoma yake na kupesa mpasi na bana changu samna batambula na mutino moso mbote sasa yina honorable Antoine Tabala ayina pona mwaka na changu kitaka na de Bonhomme samna kumwana na meso nandi na mutindo penza dibula nene mesalama vana ya mekumati na fondation ya saut de mouton ba matoma kaka ya nene amebanda kuluta penza na zulu ya saut de mouton nzoka ndeba pekisaka matoma yina aluta ve na zulu ya saut de mouton sasa yina honorable Antoine Tabala akina kulomba penza na luya loba kuiza bongisa na swalo nyonso kifulu yina pamba ve akina kupesa penza batu mpasi esamuna kuluta. Avec me kwenda na commune ya Limete mingi penza na quartier Kingabwa akuna bezabati bisalo penza ya kubungisa dia kampe kutunga andambo ya banzila ina kena kati ya quartier ina abandaka nkinti sama na kuzibula bisalo ina tadisamaka penza na honorable Rigene Bakonga aina pona maka na ndambo ina azabati nkinti salamaka penza na meso ya ndongisi to conseiller ministre ya aménagement ya territoire na kubaka ndinga honorable Rigene Bakonga azabisaka penza abalutumu azabisaka ministre kina kutana mambo ya mbongo mpe kubungisa nzila balutumu ina katukaka na mfuma inti Fisa Tshisekedi Lumbu honorable Rigene ndeke banda kulandila bisalu nyonso yina mpe bana ya quartier Kingabwa vutulaka penza mfuma inti matonde ya mingi na bangindo nandi ya kutunga liaka inti na beto ya Congo démocratique. Avec me kwenda na province ya Congo Central kuna benezapati ba mama avotaka bilele ina vandaka na photo ya mfumo ya mama Jidite esumino vandaka penza ankamatani ya mvimba katukaka ndamu na ndambu na matadi na ba province na ba territoire nkaka batambulaka penza basala utambula mosi ya ngemba asema na kumanga pina na ntima mosi ba mpova ya imbi ina journaliste mosi bimesaka na ntwala ya mfumo ya mama Jidite sumina benza bati bakenta ba territoire nyonso kifano su territoire ya Kasangulu Madimba Kisantu Mbazangungu Kimpese Luozi Esekebanza Chela Mwanda ba nyonso bakena manima ya bangolo mbibi salu ina mama Jidite sumina akina kusala pe balombaka na journaliste ina andifana lomba mama premier ministre Lemvu na metala ntsangu metadila penza kunata bato bana marabaza batisa mna kunanisa penza embouteillage to kaka ya matoma na kati ya babalabala ina kele na mbanza Kinshasa nde semper ke na kutatamana bisalu ya kupesa kamalongi na bato kinataka matoma samna bazidisa amisiku ya nzila beto kwanta mavebe to landa inda ya banzangu kia mesure kubakamata beto wana pesa sensibilisation ça mon avenue poids lourd kisika na mekuta muno awa de 5h à 11h, il y a un sens unique
Katuka Baramoto ti na kukuma na gare centrale yo ina betke songa bana ya boa la pidiai ba mesure ya mboto tebaka bo jitisa yo awa na weekend bo jitisa yo na quintette semaine na betke antika bo jitisa yo parce que toutes les fois betke tout la yo betke observer que yo ke penza mboto na veni munjiba bantos ke na kusepela na nkokila ntango bet vana baka mingi sana okuma na kitambo magasin yo mekuma vraiment écourté donc na ntango fiot ke mesalanki ngeme kuma yo ne betke so ba mpangi nyonso ba na nyonso ken tête d'accord na betouvé betke za bande la solution à court terme quelle à moyen terme quelle à long terme quelle mais il y a betme tout là yo ke ba mesure exceptionnelle yo ke bon urgence moi je betme tout là pour que yo assouplir makamwai fléau ya betke na yo ba embouteillage yo lemba mafioti na meta ntangu ya FPI bampangiza batina bilumbu kena kuiza penza diambo ya kufulukaka amaza na babalabala mpena bayinzo na kati ya Kongo Demokratiki ya mvimba bisama yinki ve na mbanza Kinshasa ikuza manisa sasa yina mbuta kinwai kamitatu masamba administrateur ya FPI salaka nzeto na bilumbu kata kuluta na mbanza Dubai samu na kulomba na batumekuva ba kompania nene yina ki salaka bisaduli ya nene samu na kuza zibula ba kompania na bao ana Kongo Demokratiki kasi mvutu penza ya mbote bakamaka ve samuna yao samuna mbuta kinwai kamitatu masamba ntangu mefona samuna nafko kampana ke sadaka bisadulu kuiza pesa bisadulu samuna kunamisa penza mpasi kumanisa mpasi na kati ya mabuta mzabati mbuta kinwai kamitatu kena kunwana sana kukugisa penza bangendu ya mfumo ya inti na metala ntangu ya kinkulu bampangi zabati ntumwa ya Kongo Demokratiki na inti ya Angola ambutakala la Maiba Constantin pesaka medaille ya lukumu ya wolo na yimbidi ya nene Sam Mangwana lukano ya kupesa yandi kidimbu na katukaka penza na chancelier des ordres nationaux nkindi salamaka kilumbu ya ntete ya ngonda 11 na mbanza Luanda na ntwala ya bamfumo ya Angola ministre wa mama kinkulu banzenza na kati ya Angola sepelaka mingi na dibanza yina yakina kusamisa kikundi na kati ya bainti nyonso zole samu na ntumwa ya Kongo Demokratiki na Angola asamangwa na kele musi na kati ya bangimbili ya nene yina pesaka maboko sana kutombula kumba congolaise suka kavana veba kuzaka pesa jaka mbuta samangwana jeep 4x4 di tabu katukaka na mfumo yinti Fisa Tshisekedi Chilombo bete mfutuka ana Kongo Demokratiki tunakwenda na province ya Okatanga kuna zabati balenda kuisa soba penza ndambo ya barsiki kina kata siku kina kutwadisa Kongo Demokratiki to constitution mpamba ve yake na article nkakataka kina kukanga nzila samu na bisalu ya mbula matari to institution kuiza sala bisalu mbote ve pelukano yina mfumo yinti bakaka penza ya kusoba ndambo ya article vision fachi renové ya Kalimbuyi tena manima na yao sasa yina Kalimbuyi interdit vision fachi renové sasilaka mbotembote bana Lubumbashi mfumo ya nene ya kusoba buku ya bansiku to constitution samu na Kalimbuyi siku yina lenda kanga ntadisulu ya mbota yinti vempekasi yake sadisa muti inti kwenda na Antwala pe Kalimbuyi lombaka na bana Lubumbashi baza na kimba vanda kimosi mpe bavanda na manima ya bangindu ya mfumo yinti Fisa Tshisekedi Chilombo bete bikana kaka na province ya Okatanga kuna abino fana zabati na nzeto la Kisalu na Grand Katanga nani yina honorable Michel Lumbu Kintwadi na Kilandi mfumo luyale mpe ministre kutala mambo ya kutaina inti zabati batalaka mingi penza luzingu kena kuluta na ndambu ya bakan ya militaire pe kilumba makumi nsambo ya ngonda 10 lutaka na inti ya bisali ya fondation nandi nde honorable batu mingi kuisaka kuwa yandi mutindo ni honorable Michel Lumbu kele diaka pasteur ke yani kuwaka penza mbotembote luzingu ya contre kilumbu yina bana ya territoire ya Kambove kena kuzinga na ntwala ya batu ya mutindu bambuta ya fondation nandi bamikuikiza UDPS bisadi ya Nzambi honorable zabisaka ba opinda fana asangisaka ba chef de quartier ba chef ya babalabala na kati ya bisala l'etat samu na kupesaka nkango penza mfutu ya Seleka
mosi ya mwana ya province nene ya orientale na dizina ya honorable sénatrice Madeleine Nkomba amekatoka kupona matuku biekama ntadisi ya commission permanente ya aménagement ya territoire na kati ya Sénat pensasa yina ntadisa kimfo na kusangisa bana yina bimila kapenza na kizunga nene ya orientale kina kuvutua ni matondo mpamba ve mbala ya ipenza ndinga ya province nene ya orientale eke wakana pe mvutu ya mbote kikuza bakama pe bambuta ya kizunga nene ya orientale kena kuvutulila penza mfuma yinti matunda mingi na motindu andi salaka nzito na bilimo katokuluta na province ya Chopo mpamba ve ya vandaka dibaku samna baku ya zaribisa yani ba mpasi na bina kumona anakitini yina Bede vutuka awa na mbanja Kinshasa bide kunda mingi penza na commune ya Matete kuna zabati buku mestre ya commune na kina kuzitisa penza lukano ya gouverneur Daniel Ebumba zabati kilumbu ya sabala kwa mazono na kilandi nandi bazibula kapenda bisali ya kukatusaka bakioske basampa bayinzo ya fitishoti ina metungama penepene ya babalabala ya nenenene kisalu yina bandila kamingi penza na rond-point Kinsaku kuna bakatulaka penza doti na ba territoire na ba terrasse bakonda kati na quartier de Bonhomme mpe bourgmestre selombaka na baina kina kusala kinkita ya fitishoti batikisaka jaka abima na bawo na balabala ve mpamba vie bakeli na ntola penza ya kivonza ya nene na metali la ntangu ya IDPS bampangi bezabati lukano yina mfumo yinti bakaka penza katuka ambanza kisangani betoke na province ya Chopo lukano nini penza kusoba ndambo ya article ina kile na kati ya buku bansiku to constitution zabati bana ya Nekongo ina kile na kati ya politique ya IDPS akena kusepela na yao mingi penza kuzaka mutindu mbina kumona yao ya kile penza na kuiza mbuta ziko mukanga kena kukana penza kusala kalasi to école de foot mingi penza na commune ya Maluku penza sayina kilumbu ya tatu kuyangonda 10 lutaka penza zabati nsaka ya mutopia makulu bulamaka kuna na kate menkao na commune kuna Maluku na kata ekipe ya Maluku mpe batuki bulak batuki taka tukutuko ekipe ya Maluku nde kuzaka nunga na dikongo mosi na mpavala tu na 0 babantsaka ina bulamaka penza na meso ya yani mosi ziko mukanga ntadisi ya batuki nataka tukutuku na kata Congo Democratique nsatu ya ziko mukanga ya kile penza ya kuzaba baleke ina kina imeza bapenda kubula bantaka ya mutopi ya makulu mpeziko mukanga kina kutatamana kushamisa bana Maluku baza bamfuna nene ya libanza biyina penza ya kusala penza kalasi to école de foot na metala ntangu ya IDPS bampangi binofana zabati lukano yina mfumo yinti bakaka penza ya kusoba constitution bana ya Nekongo ina kena kati ya IDPS mesepela na yao bapala mama amiza manisina mwandambo ya ntangu bete bongisila kabeni na kokela kilimba bubu yaye matondo mingi